Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke donbosco media network. Kimat ki bakong san mentah kasingi kilong. Kentha wayar elektrik yap ka hati kemi hasyan. Luti kirunar di drop saya ka lonjing tap Katolik hatura. Lengba ka RTI lap ka NADC ya ka jingbam sap pantai school bat JJM scheme. Ban Yad rally persya Duma biri secret ki khna school Saint Dominic mau kendeng. To mentang ni Peit ki Khubor ke bakamnya. Kawe ka hati keme kala yap hasyen haba kala sya kentha ha wayar elektrik kadba kadang yad lenti bar ka kunhun hati ha khlau ka Shillong Garo Badha West Garo Hills district. Harilum Garo hakum kini ki benai bajur uslap bar ha kapor liur ki breu bat ki marat khlau ki juya kendu kum kini ki jingyap pat jingja bas ngosi nakadaw joka jing torti ki nong trek jongka MEECL. Ka Khubor natura kaya tho baka kenhon hati kadang yat ha khlau waka gre dol digre ban wat jingbam kalayat lengba nakawe ka khlau sya ka pan. Sniubok kane ka hati keme kala sya kentha ha wayar elektrik ubalan no renjap hasurok chokin negre hakathan Garo Badha kadba kadang jam na Shillong surok bat kalayap hasyen. Urupan kar marak Divisional Forest Officer Wildlife ulayat ho hakum kani kapor ba ki lakat ki sedang ban khelong ki hati ki nakawe ka khlau shakawe pat ban wat jingbam. Uong ba ensale ya ka post mortem ya ka met yap jong kani ka hati keme ban tip ya ki daw ki ba penlong ya kani ka hati ban yap ha kani ka jaka. Tang na ki yeng breu mentah kinong tu kibalak kerni haka jing di drop kila sedang ban luti saya ki jakat ya joki met yap halum jing tap ban yo pisa ban thed ki drop baka met jong ki kala thro hadu bamla shashu ki Khubor natura ki atho haka khatsau tarik JYMMANG ki khna ki ba shong basa hajan lom jing tap Katolik hatura kila yo ia ki breu ki ba ti dengkhong ya ki ding phna nar na ki jing tap bat tap ya ki haberni kane kala ja mensingi mensyai marmar kila pentip syakinong penya jangka balang. Upada rangba Cathedral Parish Tura Arthur ke marak ula pentip marmar syaki pulet ya kane ka jingwan lute jong kinong tu ya ka lom jing tep. Layat ho ba kinong lute kila khura bat ronglut ya ki lengka, ki mokhiu, ki borsha, ki telai, ki narpo bat kiwe ki tiar ba pendon kam ban ti thliu jing tep ki balabo hakawe ka samrit. Ya kiding pna kiba kimla jenrat kila od daka kurta layathu Reverend Padar Arthur Marak. Kinong lute ding pna na lum jing tep kila sedang nadu kasni uble khat ar tarik JYMMANG namar ka jing kenja jar jong ka shnong ka thau layathu kita ki khna kiba yo I yakini ki riu lali. Dona pedeng jong kini kinong lute hadin ba kila jenrat ya kiding pna na lum jing tep kiba yaki haterpeng ban let de yaki syaki dukan khayi marjot hatura. Ki pulit kilawan jengo ya kalum jing tep ban pej benya ban tokit ya kane ka jing sha luti ki ding phna da kawe ka jing mut kilaya thu da ka baong kini ki kam lute bat ki kam tu la subajur la le ki breu ki bala kerni ha ka jing di drop namar ka jing throw drop kim ban se ban de ya kini ki kampo rati kilaong kin sa thuet ya ki dukan ki bathet ya kini ki tiar ya dong da jok ya ban dong jajok ya sil jathara dong rakya ya ban dake nosto hangjok aturichi dokachum kon ya ban doktraka mo aturichi ya ban dake gangale dunangjok ya ban cement breath lah ya और या बंखाले बेरता या बन बिलाचम या Kinoyalam juga Nokrek Area Development Committee NADC haka khatsau tarik JYMMANG kila penlong ya ka jingyalang hasnong Anchengre South Garo Hills banyatai halor arteli ki phang ba kila yo jingtip lengba ka Right to Information RTI na kibor kiba penya ya ka Education Department bat ya ka PHE ka ba pentrei kam ya ka scheme JJM. Kini kisnong kiba laseng bat sedang ya ka NADC Durabanda Awagre Anchigre Wagechigre Rongchangre Rongdigre Anchengre Alekapara Bamagre
mekal pagre bat dana adugre. Layatai halor ka jing sakut bat jing sange ano usengrak di sangma kontraktor ban shna ya ka ying school bathamai jongka durma wagegitok secondary school South Garo Hills district. Ya ka jinglot na kabanta ban shna bat bante ya ka ying school bathamai lamang iway pon khatwek lur tengka. La IT hausengrak di sangma u kontraktor ubasyong basa ha RC road tura haga khatlai tarik uno para hajar arpuway ban sedang yaki kam bante yakani ke school. Uni u kontraktor ula tre hadu ka arpu tarik u yayong bat ula ino yakani ke kam hadu kini kisngi. Ula yo pisa lai pusau pon arpu nyau lak tengka nakakam kaba ula tre. Yakani ke school lamang ban Tei armala bat kandon khatlai kamera ka we kamala. Henry hadu menta wat ya kamala baningkong ru 4 tap slap. Ka we perkapang baka NEDC kalayatai kalong halor ka jingring umdi eki prateli kishnong naka scheme JJM baka sorkar kala ai kontrak ha usamrat rabha naka shnong nidanpur. Uni u kontraktor ulakam baro ki kam kila deblut kat ba kilong yeng ha kita kishnong kimpat yomat watang shijau ka umdi ru. Nalor kata, wat ya top pelang umdi ru uni u kontraktor umpat snayaka. Kangha aro dingtang nangani rangko singa chanchiang ha dalo nigimeng ya nokrik area development committee ra singa songchet ni nangrem gemen development committee onga ya nokrik jarik songo dongpa songrang ni siok gemen development committee onga ya development committee ko singni siok kanira dingtang development rang ni gemen siok kanu ngaji ko kanu dia dingtang development ko nokrik jarik songrang ona abaha ndi ba bangbata changon chaboke ba dingtang togi katronga dingtang development ko rabon uni masa singai development committee ni kita de dingtang development rangko sandinga je school bong aija maina rama bong aija maina aro chi JJM bong aija maina dingtang development ko je rangkon singni nokrik area na rabai chem yarang ni gemen singa sandiani ko taka aro dalo singni chanchiani rangko singa talatangna mengsarang jok ya Dapkritu dana dugri rama yan jian hazagni chidoko kilometer getamko sengsin kacem ya ramara tarian namsangja aro yani kosako singa arteka aro arteka ani report ko manani jamono kalbert rang chiungja maibarang ba retaining wall rang ba chiungja aro dingtang ramarang ko kamrang namja aro ya contractor rang jok ya company no nasim yang ko ane ba kamrang namjarim ni yang ko arteka aro singa da yarang ni menba dingtang jakurang ko anggen jera ko ya singa nammi tarion sinagata singa geni ba chanchiani rongjok ya wagi getok school RMSA secondary school and bulsi sani kita galspi donna hacham nikimang arteka ni jamono ya ko singa nakaha yan Kursa lak chani scheme chim ya school lokara gadang ni rekani chim aro room chi gitam rekani chim ande ba yakora gadang sakon slap mangmokon matsot kija bulsi shana kita galspaha jamno arte khani jamno singa nakaha contractor de lak khola chibri hazal kurks ni kore okmana ni zaman bulsi sari biya khagije dongha andi ba arte manani zaman chingni aga natani zaman contractor dori kam khana khagnok ni khuchaka aro ontiti de kamrang ko de aba chengi jok andi ba kamrang ko chungija kha hongode ba namgija kha ode chinga ya contractor rangni khosako dingtang nyamnikta jakurang ko anggen maina yan songna blungen namgepong maina songo ya RMSA secondary school class 9 meng 10 de ya nokrik area songrangni khosako dongkhujachim nibawan dao khangpa school ongani manchika yarangko nirokanggen aro kamrang namjang ode chinga complain rangko kanggen aro dingtang nyamni jakuba anggen nege mengya wagi dok school kora saksa singrak di sangma RC road nina ina contract ko na hachim niba bulsana ta galchipani man chinga biko dao molmole khatinga chingni molmolani ko khna sakchang ode chinga dingtang dakke jakku development ni president ongwa dalo chinga JJM ni man ba ya Rungdian cengrio chinga area development sung gisni gichat meeting kha kuni gisepon JJM ni khamrang wagi chirungri rungdian cengri rungchangri mekhalphagri aroba anchigri avigri ya gamak ko kham kha gabarangan namai kham kha ja ni chinga nakaha matam rangode
dem rangko khanian ba kosak-kosan dapi dunai ni gaman chirang nangkata jokemang je 5 rangko amang chiko salbaha cem uno ni pit sarang ni kata kosak-kosa donginga ya ko niwara tsinga na mindu ko nga aru ya ko tsinga kon sasong gamak ba ya ndak pa dem muni ko chirang ko amang salbai reng naman jawa ro government ya kham ko khaniara ndin song aigen ni tsinga wiya ha uni gaman tsinga sunganti nukanti ni ya development ko susukat kijanina aro JJM ni kham nang ko namme nukanti na sukat ni gijanina tsinga kamplain rang ko khana kata sungni nokni mandirang gamakan chanchia ha je songragan kamrang nam kuja susok kuja chirang saliu narang sokuja ndak barang ko dau gatal kama kayon china kata tsinga SDU ko songuna nokuna ribai inquiry ka china kato kaminga aru un baksana uni department ni mandirang aro engineer ba aro contractor ba riba nang yen nin bana tsinga aganinga uni gisapon wamang basa ko ribagen ukude agan man kujainga niba wamang riba nang chumotken aru ribai niya hani jamanu je ko ba decision ka en bana kamrang ko chusukot nang chumotken nin bana tsinga tikai do nanga ha aro uni gisapon songni nokni mandirang ko ba tsinga wamang ni ribai kam ka anyo darang ba mamang nam gija katrang ko agan gija kumongi nangrame kamrang ko susukat china nin bana tsinga plakon kumong nangramani ko dakke donenga uni gaman chungni Zakudi ani, sini maksongani, ya nokrek area development ni maksongani ara, singa ya nokrek area o donggapa songan tinukan tina, je government ni unating gapa songna nokna mangni kamrangko, chirangko, ramarangko, skulrangko, je rangko nuamang tik taki kam kayon zainga, ya rangko cengara tik taki kam. Kikna jaga Saint Dominic Higher Secondary School mau kendeng, hapo kajingelam jung Reverend Father Richard Louis Rapthap, Principal, Ubabu Newell Dhar barkakong marbiang por sengkon kibalong ki tobacco free leader jongka school rengkat kinong hikai bat kinong tre hakasingi khat saw terek jemang kila penlong ya kajingya rali saudong kasnong madan kensaw mukendeng ban pen priang bat pen bena ya khubor ban kiar penduna bat sange no ban tan tedem duma biri bat sikret Ki kena skul kilayat procession keleng kidong bat kisnong ban perta persya ya kajing di duma biri bat sikret. Kila ru ya ka plakat kiba penbena bakan ni ke skul kala light na ki tersim jong uduma tobacco free in educational institution arhajar arhusaw. Kopes District School Education Officer Joai bat ka State Project Director Samagra Shiksha and Director of School Education and Literacy Meghalaya Shillong kila batharu ya ki school ban penlong ya kini ki jingyat procession ban penbenapat ba persya ya ka jingdi duma biri bat secret layo ka jingkran bat ka snengka kraw ha ka nikasngi na wahit nong kador bar snong madan kensaw mukendeng ma dani Bosco shada Lapun kut yakani ke jingat procession ha school compound da ka jingkran bat jingken tu kan pham jong wahe limos sayo parents representative ubalong uway na kirang ba bahakmat ha ka imlang salang jong ka snong nong kendri
Islam berpai Dewa Buram ya ki prachnong prathal ki phadar ki sistar ki nohikai wa khamtam yepi ki khon ki kti wa ki payukhin gionga ikna askor ude wan ne gesngi the one pi de jingchong chet ha kwa kamnu lei nag benta wo penyol wo percai ya ka jingpen amkam ya ubuma Syak men negesni haguskul kalanda wilpi man wagesni ku amkam ha hagwan negesni depenyo pi kam guskul pi kam ikna askul de percha pi ya gani jingpen amkam ya ubuma la zaman go ha kaliang yang raja khoini secret diri ubhang wakam ter Siap kemana doa ter wakam skor dan absorb kita negismi haku percaya ini ya dan kita cukup akan yang rumah letuk khoini urja the key of this gate. Bolsin kita lagi kemet kepat yang ru. Sini dalam kami kita bagi bon kijai kijot buyo ila rumah. Yeyo ya ka lung cancer, mouth cancer, heart disease. Bagi bituan kijai kijot kuhar kom yeyo. Dam rakte bibe. Sekarang Nakali yang ha, wa betul ipi, wasabha, ham sedang lega, untuk kena ipi dang hagi reta gurap kin sedang bam reja, ngal lenre sedang bam reja, dah udam nuan sejak udam, ikhi wa to wanda adik, orang iperang wanda adik. Sejauh dam, jadi daw kerpan ipi, buhon sedang juga, ketika bam reja, ketika bam poini, ketika dibiri, ketika skret bukan ter. Wan melin bika, daw sejauh tu dam, daw go dam. Tekan kante tentu ipi wero ipi yukin yonga, nega sngi woman nega sngi anti tobacco de yang pi, wasrab hapi. Yai lai laki ni hikam apo India ini apo pertai bon di bru go yap cisnem heto wa pedam kam ki ya uduma tekat kamte dengan tu ipi wasabha ham jo pedam kam ro to dak ta go wanda di duma pi kta gare dupat ya pi go di Ketaan koi ke wayung sen yang pilih amlang itu. Wana di pi onggi kiwadi duma kiwinwan onggi ki positive smoker. Lene kita gua wana hair itu dem kilerin itu dem langgi lo tu duma. Dan kita akan tu kada ye pi kita i wayung sen yang pi. Kada kamte dengan tu nugale yang ma. Negasni wasna bahaya ya kiri. Na kami ke jingdi nado duma biri secret raja khoini wabhang sabhai kirno digini woro knangwa dari yang i uman go chai putram ka bong matmagan hi wasabha jiko jikhia to am kam tam perthai am ksir am ruparo yesu ya ka chai putram titi daw Keduma le hap kiriga kena uyu cai terami kamu jo mani laju kujut laju sam kantam
nagin kejut goper hagwa yu igin kejut yong chadem kejut kanser kejut ulcer kejut heart disease lenek kejut long snam okan ter dikar gamte dengan tui piuro usabha ule istam mukir u light na penamkam ya rumah manusia dikar gamte dengan tui piuro usabha Keno duma. Sabah kabailang ang duma manuwasi nga kubay be. Duma. Ka Trained Nurses Association of India TNAI Nongpo Civil Hospital Unit hakasngi khatsau tarik JYMMANG kala rakhe kemen da kajing shongshit ya kasngi burom Nurses Day bala penlong Hanongpo Civil Hospital. Kaphang bar ki kentien pet ngor hakani kasngi burom kilong. Our nurses are future. The economic power of care. Haka khat altar gu JYMMANG laju rakhe batle buram kum kasngi bakerpang jong kinos satlak perthei bankan mau yaki mati bakan sai bakinos kila no senyang hakikam sumar sukher yaki bapang basitong. Hakani kasngi lawan ban shimbantalang da ka Dr. D. Black, Medical Superintendent Nongpo Civil Hospital, ka Dr. T.S. Momin, District Medical and Health Officer, Ribhoi District, kinos na Nongpo Civil Hospital, bat ki Samla Pule GNM School of Nursing Paham Siem, bat bongut ki Padba. Haka jingkran hakani kasngi ka Dr. D. Black bat Dr. T.S. Momin, kila ai ka jingyaro ya baro kinos ki bala IT met bat mansiem ban ai ka jingshakri ka babhatam hakaliang ka sumar sukher ya ki bapang basitom khamtam e ya ki tu ki badon kam ya ki jing sumar ki bajanai na ka jing ban jong ka jingpang kila ya ro ru ya kinos ki bala shim ya ka ni ka kam ka bahakmat e bat ka badon buram ban sumar sukher bat ban yarap ya ki nongpang habaro ki jingdon kam jongki. Haka jo Khubor kila kentu bakin long ki basbun bat ki ba jamnut haki kam shakri pat ba jongki da ka ba pen I barabor ya ka khmat phu samarkhi bat ka badap da ka jing it ya ki nongpang. Expertise and dedication. Nurses stand strong, providing comfort and care to those in need. They are the frontline heroes, selflessly putting the needs of others above their own, often working long hours in challenging conditions. As a nurse, you have the opportunity to heal the mind, the soul, heart and body of the patients. They may forget your name, but they will never forget how you made them feel. Nurses are the beating heart of our medical system. This is what I feel for each and every one of you. You know, I've had many good moments and experience with my friends, the nurses' friends in the past. I have learned so much from them. You know, like learning from small people or big people, remember that asking and learning is also knowledge. Nurses are my companions throughout, who have supported me throughout. Like I've always said, in all my, whenever we have a get-together with the nurses, I've always said that I spend 5 minutes with a patient, but a nurse will spend 6 hours of life every day with the patient. And every time my patient recovers, the credit goes to my nursing friends. I Googled a little bit and I found the 6 C's of nursing. That is care, compassion, courage, communication, commitment, and competence. So these are the qualities that a nurse has to have to be a nurse. Yes, it is. A nurse is very unique. So you wear your uniform proudly, whether in the hospital or in the field. And you be caring and compassionate with the patients. Be encouraging. You need to give hope to your patient. And one more thing I just want to add, that always obey and respect your seniors. You learn from them. You know, we have learned so many things from our seniors. You will be experienced in your clinical side 50% just for listening and obeying to your seniors. So today I would like to take this opportunity to say thank you to all the nurses who have worked with me and who have supported me and accompanied me all through my clinical experience. All of you have been so good, so kind, and I have so many unforgettable memories with all of you. I salute to all the nurses of Ribhoi and all the nurses out there in the world.
You are the backbone of our healthcare system, and the world is a better place because of you. Happy International Nurses Day, and God bless. Kibahayeng hasem jung uba kermen el nonglat rengkat bat kipat ba kasnong pakon. Kilalet on kado ya kamet jung u shalom jing tep haka khat saw terek jemang hapdeng ka jing sngo sik thang ka bakrau. Namarung ni urang ba ulaklat no haka jing sha sho. Kipat nong shong snong kilapan pau ya ka jing sngo si da kabara da ki plakat bat ki lama yong. Ban penremjur ya ki kam sneu bat dawaru na kibor jokaan ban penshitom ya ki tu ki badon kti haka kam penyap brio. Walet no haswa jongi. Hakini kapor. Bat kam tam kajing tu kabakrau kalong ya ka yeng kasam namar baude kupa unong kit unong ba unong besar, unong kerja, unong kerasyan, haga kemen, lani haga ngosi. Kani kadai ke jingdu ke bakrau, ya ka kur bat kumju, ya ka yinggasan, barok kawai. Ni kum ka kur habawan, kum gini ki jingjia, ki bas ngosi ketang, kilong kum ulo ubaka dum, ya ka jingmut ke jingperkat. Kabang imla ban pediang, kabang imla ban nget, bat kabang imla ban sngotu. Namar kini ki jingjia ki balong rengkat. Kiba nyidu no, ya ubayit bathon udo usnam ujongi. Kamen sim ka pelu, kamen sim ka thang, kamen sim kabamla ban hun kumta habang iyang saudong hakin kapor niken mau yala ujong ukur ujongi kum kini kijing jia kibawan kilong kibamla ban pediang haka imlang kasalang bat haka shnong kathau barok kawai bat naga bagi pendep no ya kan ka service jongi akan jongi na ai publi ya ka balang Tuloy ban sium ya kan ka benta lem kino kidau bat la pendep akan ka si kermen skam ba barok kini kilong kiti Bada kitu ki Khubor ngila poi shaka bakun tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun.